aba kusima SP biamono sana igora matanga nalenge sense ward ase MCA sense ward igora kunchonga asire tingina wana kawaida viongozi kibia sireliwa abaibuli kwa somo hili viongozi vinengocha vile viacha kwa pole kawaida kusia matanga karo etimu ya Matiang'i mpaka represent yororo pono igoro mama eteki jana kia Matiang'i no gotoka kusia most of the time arane team ya everyone's mbachi etesense ward korarende kwa MCA pole na koruna mangana lenge na update Matiang'i buna kusie kai kororo pakarwaniku tinde tiko kwa na mange kara tago tuereza ndugu yana first of all tiangiri chinga kisho kwa taipole kaka asante sana negwe tobe sana kire nkorora ukurwaniwa kuri gusi tata manya kiende tugusi timbo ati weapon tubwati sacha gionde because of online tu talibogera kwa lenge gusi yeito asinya cha tutikete abanda bonse biba bero 6 nyakoba bono chiachire yani naweza sema tu ni maajabu yani uko kumyoko nene sana tutaragendara yes na kikialenge pake garanga ngurungo arwaniti ku fast na kikwigeto okay amatanga naralenga ali sense ward nande mungwana naro kubuli chukura from that constituency gari okoro ku Joshua makori nyarenchi urenda as a friend you know tungora tore bintu bya online and you know onye ndi yalenge siasa tele ya bintu bitele bya matanga ndwala konyoko kumanyaka kuchiali mono so what happened mna matanga alenga ali akato involve lende because ndoto mete bintu bya communication tukaenda lende ngenge jali basani banega tukaenda matanga nensali mache nere no alenga ali lende kuchikoena na pole so kugenda gari nyakundi nero likuena na mabaga alikuwa anapea watu wana aspire abantu abrende protocol muna MCA matebeti omeneti nyakundi de Jafet nyakundi MP akitutu Chache North MP ono rende omete oyo nde nsalimache era no alenga ali as a friend ucha so MCA ndo no twalenga ali rende pia as friends lakini rende twache tale duru nyarenchi ono rende kwikali abangwana baba Jafet na wale ngali mega attend walikuwa wamesimama huko ukijaribu kufuatilia footage ye live elimu na yake enderete njira nero kwa korra abantu bakuka kuruma gali Jafet bakolera iga kira oba control kuruma gali bakoraki bakira when it happened ngwaroche MP Jafet usale kuona na mabaga akakira umuntu machokuni walenge omingo magara no walenge abantu mbalenga ali abange abantu from other places ande bakakuona bonsi pi olutole ne tulibaga bakakuona kocha bono Jafet naroje ensalimaje no alenga ali batagasium bono ensalimaje kireke MC kamateni mbendo kokuana kamateti gakoreki ali kirieta oli akalika brand gori eli Jafet atamaiti usama bakakuona no abantu balikire akachiko somanga brand gori akanyora ensalimaje gotinena wale kisema zalimaje atenena akaanza ikaransa mukuandeliba ikaransa akaanza koranga no abantu bali arangiriti umete konyorangiri bali konyo bakwale umuwimenere paka akairura akairura ngaki bono tikatora akora naya umuwimenere noroche tatenenete akarangale umuntu mungao nana konyo kwanire kwarolire bono lenda after the akwanira we speech abantu bakabolire ngaki ensalimaje ngimote yakoreki akwanire nambone ensalimaje ta akwana politics chiagali erebi ndakwana nationally about Matiang'i na gote abantu ngaki ndore intact kwarolire keransa iko abantu bakoboli bali bakatumia the advantage eliyo kukokurwalia mukurwara hii mwache kusalia matanga nini wakaanza ku create commotion and the funny thing mbataga tetino yensa limaji umumburo tokora na ere misa no to seko naro kurukotibra tole batatu incho seko no tibra tokora content ya Matiang'i na hizo vitu zingine so wakangasa naro chiba gusukuma ninje bono banseti kamuntu keta akayenga kansukuma bosa nana konya nasukira megante neine kuruo roche bakakwero mumbrori so they use the advantage nane ngote yanga negento kiare ikine gento yani kiorganize because kwala korara abantu balenga ali umurai na batari ko support yo yonde
otari go support Jafet mwaba to mujiyo gose bibago mwabogorete kamera umumbroni no alenga go record ile video chae ko record nyarenji akukwana kitu ngine hata ukiangalia huko hatuna mic sisi tali ndo twale kukwana inu mwakwanete go address mukaramonde ondete to address etu atenina ali tuiga tubati simi cheitu mugunda content ko genda live content because clips ene ko twara watu na wamacho kubalengo kwarorire bono sinyirenga ki Jafet orajira matanga isiko paka bonyonga na sta paka bonyonga na chite kwarorire ondete ore gote yanga bona kwarora sigete genda kwanire guseningo abantu bakatiku bakakwana na batete bakonia abantu story yekera bono rene sinyirenga ki ngina ale shida nga yarwire ndu yana pole mbobe sana tokora abantu bagurwana gusi kero tubwata umuyega buno ibwa mabe nende matanga kirako benjira ngabune italibia asenge nje chinsa tyangwali bagenda shughuli chyago tutwara conversation extensively tole to deal na gunism kise county aso wenge kwa nabantu bagusi gukora uno mwana Matiang'i bona ono kama kijana wa Matiang'i 001 first ngo appreciate abagusi bonsi aso gutena na Matiang'i kwarorire nane twatebirenga omuntu to go support it's Fred Matiang'i nande binde byo kugendera bega umugaga ngora atebarenga kindo gokora ebintu siasa ne chama ntuga sisi we are brothers and sisters kwarorire na kintu boka ntuto create peace abantu abande bale tutamto ko batenga mwalenda sana ebintu ngo chebire byalete shida because wese kwana na matanga umuntu one time to kurwani kupi lakini asa abantu abande kugotema kwendo region yo konyara bakoleta furuko iko bona abagusiba minto ngo batenga tobamo tutwarobomo ebintu ebigendreta kaenga kineike obogambi bongo era bule kwamanya konyara kwanyorera sako byamuna sana ndu asante na sako konya na nderende kama kawaida ni one time egento Matiang'i na twatete nga Matiang'i na atinene omutu ona igoro nera to kwakira chikura byamuna sana asante welcome to Sflow Hotel. Sflow Hotel is located just 1 kilometer from the main town of Nakuru City. This hotel offers a number of services. To just begin with, when you get to the reception, you can be able to be guided more based on your needs. Just in a nutshell, Sflow Hotel offers Airbnb services. You go there and get a nice Airbnb at an affordable price of about 3,000 to 4,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, it also offers accommodation for rooms. And in those rooms, you can find a room of 2 beds or a room of 1 bed. All these rooms are very affordable, where the room of 2 beds goes at 2,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, apart from just the accommodation that it offers, there are also conference services, where if you have a small meeting and you want a nice, well-arranged hall and beautiful one, ladies and gentlemen, you can find one here at Sflow Hotel, at the rooftop of Sflow Hotel. While there, you can be able to have our nice and beautiful view of Lake Nakuru, plus the outskirts of Nakuru town. Make time, create time, and visit Sflow Hotel.